Bilang ang balayan, amitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, inkompleto, ampong updated a detalye. Den kaya katamong seat number, makapaskila king lalam daring kaya katamong luklukan. Maya payabak po kaya kayungan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat na po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Froilan and Cheryl Manuel, Andres family, Salta family, Adier and Zenaida David, Yolanda Gabaldon, Ruby Santiago and family. Para King Aldo anibersaryo ng Kebaytan di Bernardita de la Cruz, Rosita Salta, Chofila Bonzon. Para King physical ampong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio, and imang auring between and family. Para king kapaldanan pamikatawan ampong espiritual ng Carlos Galvan, Junior Lim, Neria Lim, Luring Reyes. Para king kayadwananda at pamanantabe ng banal espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin. Miss Maria Teresa A. Laus and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemaline Gueco, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Odilon Garcia, Grace Munoz, Garcia family, Anaiza Marie Ocampo, Cristina Ocampo, Richard Dean Ocampo, Jashel Lopez, Bernie Intal, Justin Henry Intal, Suzette Fernando, Maria Elena Valdez, Lolita Valdez. Para king ligtas ng pamaglakbe, Rachel and Zach Lising. Para king malagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Monsignor Rustico Cuevas, Sister Agnes Coyena OCD, Father Homer Policarpio, Cel Timbol, Herminia Reyes. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabi, lalong-lalo na di Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Father Venancio Samson, Father Lorenzo Sarmiento, Father Leobardo Montoya, Father Jesus Mariano, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco de Choco, Sosimo de Chichoco, Diosdado de Choco, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laus, Engineer June Tiatco,
Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chow, Simeona, Cecilia Lolita, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Agustina Quiazon, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo W. Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Christian Delphine, Teresita Wilkerson, Dr. Ruben Guzman Henson, Eloy Antonio Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Jose Camilo J. Del Rosario, Attorney Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Sister Luisa Henson, Thomas Ricafort, Amancio Roque, Felix Chan, Nathaniel Chan, Maria Belenco, Alejandro Roque, Ricardo Roque, Perry Roque, Federico Aquino Jr., Romulo Josico Duran, Espicio Santos, Aiza Dayan Sevilla, Carmelo Tarzan Lacetin, Pedro Gurion, Aurora Gurion, Leonida Tugab Manalo, Fermin Tugab, Illumina Tugab, Felipe Guanzon, Virgilita Manzati, Crescencia Yumul, Luz Biminda Tumang, Maria Lalaine Lumba, Nieves Sanchez, Monica Tiru, Lourdes Tanudra, Teresita Hernandez, Virgilio Enriquez, Arturo Tanudra, Felisa Tanudra, Josephine Acosta, Roberto de la Cruz, Felipe Cochon, Ignacio Cochon, Carlota Cochon, Ponciano Cabrera, Virgilia Manzati, Felipe Guanzon, Sor Luisa Henson, Sofia Suarez, Robert Henson, Sor Luisa Henson, Adrian David, Benedicto David, Arnel David, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Marcos Lumanlan, Anita and Gonzalo Celso, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. At na po ngeni king kaduang pulot metong a Domingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyunig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, isundo tamo puing pamakirandam tamo, karing amano na ning Diyos. Amanong mipnong lugod, amanong babiye-biye alananga, karing makirandam at tutupad karedi. Pan kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdawon kaniting Santa Misa, pasibayog ing mipnong kapakumbaban, sisyan tamoy kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulog Diyos. Ginoong Jesus, ikaing kaya kaming Mesiya, ing anak ning mabiya Diyos, Gino pakalulo. Kino pakalulo. Heso Kristo, ikatiwala mo king kekang iglesia, ing obra ning pamamatawad at pamikakasundo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, bibidasan mo kaya kami kinging upaya ning tewakan, kapilan man ene alupig, ing Santa Iglesyang kaluguran mo. Gino pakalulo. Kino pakalulo. Pakalulwa ng katamo o Gino, at patawaran mo ring sablaming kasalanan. Saupan mo kaming mitalakad, king katawaning kekang Iglesia, at tayran mo kami painturo king die alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo.
O Diyos ay pami, pasalamatan da ka uling pigkalaman mo king kasalpantayanan king anak mong Yesu Kristo, ake kaming talapagligtas at Ginoo. Pasulungan mo iting kasalpantayanan karing puso mi, ban alagpasana ing sablang kapagsubukan at kasakitan. Dinan mo kami naman maragul a pamanalastas at iwala karing mamuntukan ning Santa Iglesia mo. Ban kaya bening kekeng Papa at ding kaya kaming obispo, apasignangan miya ing kapamisanan ding talasalpantaya at kagumda makapatutuke king yatu, dikil king magligtas mong lugod at pakalulu. Itiyadon mi keka, king kapamilataning Ginuming Yesu Kristong anak mo, amabibi at mag-ari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king Panga-Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga na ning ginung mayupaya kang sebna, ing talapangasiwa king pibale-bale ning ari, ilakora ka king katungkulan at ibabara ka king matas mong pwesto. Potang iti mapalyari na, payaos ke ing kanakong talasuyo, i Eliakim ay anak ng Helkia. Pasulod ke keya ing inupormi mo, at ing sinturon mo, at ilipat ko keya, ing sablang upaya, sadya, atsu keka. Mangariya kaniting pengari, karing memalening Jerusalem at Uda. Itumpak pula kimpago na ring susi, ning pibale-bale, ning palipi ng David. Ing ibuklat na, alang makasara, at ing kayang isara, alang makabuklat. Ipilmike king lugal na anting metong atulos, yaing maging panibatanan ning dangalan para king mabilog ng pamilya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo pa imbursan ing dapat dinggamat mo. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat dinggamat mo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka, arapan ke ing templo mo, doko ko at puryan ing kekang lagyo. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat dinggamat mo. Uling pepakilala mo king sablang bage, makapaigit ing lagyo at kautusan mo. King Aldo minaos ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, yang pigkalog mo, kanako. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat dinggamat mo. At yung kaking kakatas-katasan, ding pakumbaba, kaya kano mang ingatan, at kaya ka elang makasalikot, ding palalo, tuparan mo ing sablang pangako mo, ingalang kupas alugod mo. O Ginoo, alang kayang ganan ing bage pigmulan mo, kaya kamo naman iganap. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat dinggamat mo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Emo atarok-tarok ing pibanjan ning Dios, antimurin ing kayang kabyasnan, ampon beluan.
Nino ing makasalubsog king kayang kayatulan, nino mo ing makatalastas king kayang pamamaralan, ante mo ing sasabian ning kasulatan, nino ing makibalo king isipan ning Ginoo, nino ing makaibye kausukan kayo, nino na mo ing atin ng aibye nanuman kayo, banang painginturingan ing nibarayanan. Uling ya ing linalang king sabla-sabla, at ing sabla at yungan ngeni king uli na at para kaya. King Diyos ing kaligayan, anggana king kapilanpan. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam karingamano ning anak mo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Inyang mirasya Jesus bandaking balen ning Cesarea de Filipe, kitang nakaringkayang alagad. Agpang king sasabyan daring tao, nino kanu ing anak ning tao, may kibatla, ding aliwa sa sabyenda king ya i Juan Bautista, ding aliwa sa sabyenda king ya i Elias, at atin naman sasabing, yaing propeta Jeremias, o metong yakaring propeta, o ikayo, nga nang kinutang Jesus karela, nino ako? May kibat yay Simon Pedro, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos amabye. Nga nang Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka. Uling ing sinabi mo, menibatan king tao, none kang igpakong at subanwa. Ya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabihan ko keka, ika i Pedro, at baboniting batu, italakad ke ing iglesia ko. At ding pasbul ning impyerno ere sambutan. Ibiyak malaki karing susi ning kayaryaning banwa. Nanuman ing emo ipaintulot ketiking yato, emo naman mipaintulot karin banwa. Nanuman ing ipaintulot mo ketiking yato, karin man banwa, may paintulot. Kaibat nanita, penabilina na lang maikpit ding kayang alagad,
king era panyabian kaninuman, king ya ing Kristo. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maya payabak po kaya kayungan. Pati na ka rin mag-participate kaniting Santa Misa through live streaming po, karing-karelang pibale-bale. Pangatita mo at yuta mo ngan keng masanting akabilyan, king saup na ning grasya ning Diyos, ning kayang lugod at pakalulu. Dakal po salamat, king kaya kayong pamamuntakit, ini, yan pa pong masakit at maselan, minta ko pamurin keti. Balikan tamo po ing pegaralan tamo, bayo tayo lawan ing ebanghelyong binasa kong eni. Adwang Domingo'y milabas, at tatandaan niya po'y San Pedro, inyang lumakad siya babo na ning danom. Iyesus linakad siya babo na ning danom, nung ikapin Ginoo, paboren mong lumakad ko na naman king danom, lumapit ko keka. Mekeni nga ng Yesus. Linapit siya, linakad siya babo na ning danom. Nung nanong gawa ng Kristo, agawa ng San Pedro. Makasakay ing bangka po keng Biblia, yapin ing Santa Iglesia telakad na tinatag na ning kakatamong Ginoo. Tinalan niyang takal akapagsubukan ning Santa Iglesia, pepakit ng San Mateo, kabang lalapit siya San Pedro kang Jesus, ing sikanan ning angin, dimdam na, at ikit na yung mga ragulalun, pinaling na yung kayang atensyon, at inyang milakoya focus kang Jesus, may kumpisayang limbog, dapat linaway ang pasibayo, nanong gawa ng Simon Pedro, linaway ang pasibayo kang Jesus, kay ba't Jesus diwang nainggamat na kaya, at nga ng Jesus, abe, kay namo kasalpantayanan, kay ba't po sinakelaking bangka, kay ba't inyang milabas sa Domingo, at tatandaan niya pa po yung Ebanghelyo, itang kananiya, linapit siya kang Jesus, metong yang pagano, at sinabi na, Ginoo, anak ng David, malunos kayo kanako. Yan po. Inganak na, yung masakit. Pero yung sinabi na ning ima, malunos ko ku kanako. Inganak na yung masakit. O ba't sinabi na, malunos ko po kanako? Sana sinabi na, malunos ko king anak kong masakit. O sinabi na, malunos ko po kanako. Kasi kayong ima, ing sakit na ning anak, sakit yu muna naman. Ing panandaman na ning anak, panandaman yu, kayong ima. Niya sinabi na ning ima, malunos ka kanako. Penyubukan ining Ginoo, ining babae, purmero makibat Jesus. Kay ba na punita rin ang alagad na palakwan yun Kay ba na nita Jesus nga na mituburan kumo karing melilin ng tupa ng Israel, ikapagano ka. Dapat migparalumpuya siniklaw dya king harapan ng Jesus. Kay ba't inaus ne pang aso, ining babae, mesiralup, meging matsagaya, meging mapibabataya, meging makulitsya, matyaga, meging mapibabata. Nanong sinabi ng Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan,
Pagano ya pwedeng babae, mas matibay a kasalpantayanan kareng Hudyo, inyapin, binyena, ingadwan. Nung ikumpara mo ko deti, mas matibay a kasalpantayanan ing babae, isan Pedro nga na abe kay na mo kasalpantayanan, kening babae, katibay mo kasalpantayanan, anti ko mo puwari nga kakit nga ako kaya kayo, deng babae, mas matibay la kasalpantayanan kesa karing lalaki. Deng babae, mas mapangadila kesa karing lalaki. Lawen niyo po nga po, bilang nanyo ring lalaki nung pilala, at bilang nanyo ring babae, mas dakal kayong babae kesa karing lalaki. Mas prayerful kayo po, ikayong babae. Pero nga ko, lawen niya listahan ng pisamban, ring lalaking banal, ang paparing babae, mas dakal no man ding banal, alalaki, kesa karing babae. Bakit po? Bakit mas dakal ang banal karing lalaki? Kasi ikayo pong babae, pangadiyula ding lalaki. Amen. Dakal pong salamat, karing panalangin nyo ikayong ima, ding imami, ding pengaritam. Siguro yung kasalpantayanan tamo, may pasakya katamo, king kapamilatan da ring ima. Nyangeni po, balikan tani na naman ni San Pedro, king ebanghelyong binasa ko. Kaya kapakiramdaman niya po, kaybat dang ikit in Jesus manaralya, akakit do ring mala agagawana, at miyaliwapang mala, Jesus kit nano rining alagad na, nino kanu ako, apang karing tao. Oy ni po'y mumuna ng kutang, nino kanu ako, nino ako para karing tao, karing makirandam ka na ako, karing manakit, karing milagro. Malakwala pong may kibat din ng alagad ng Jesus, ning ginuta mo. Sasabihin da ring tao nga ra, ikayo ka ni Juan Bautista, ela po tinod. Sasabihin da ring alwa, ikayo Elias, ela po tinod. Sasabihin da rin alwa, ikayo Jeremias, ela po tinod. Deng alwa metong kong propeta, tutupin po propeta ya. Ela tinod. Ere pakakilala ing kekatamong Ginoo. Kaybat nga na po yung kadwa ng kutang Jesus, karening alagad na, o ikayo. So i-address niya po ngayon kutang, karening alagad na, ikayo, nino ako. Ing kutang ng Jesus, karing alagad ng king ebanghelyo, kukutang niya muna naman kaya kayo po ngayon. Kanako, kaya kayo, kaya katamo, nino ako para kaya kayo. Mayari pong pakibatan. Maluwat na ko sigurang sisimba. Maluwat na ko ang makarandam karing amaw ng Diyos. Ingkutang na, ikayo, nino ako para kaya kayo. Siguro po may sabi-sabi la rin ng alagad na, at biglayang may kibat, Simon Pedro, ika in Kristo, ing anak ning Diyos amabiye. Ika in Kristo, ulit-ulitan kaya po in Kristo. Uling pisabyen tayo, nino in Kristo, at ken tutuking Domingo, ing pag-aralan tamo, nino in Kristiyano. Po? Ika in Kristo,
inganak na ning Diyos ama bien, nano pong burinan sabihan niting Kristo, in Kristo, nung lawen may apelyido ya, Jesus Christ. Tandanan tayo po yung lagyo ng Jesus. Jesus Christ. You are the Christ. Nanong buri ng sabihan ng Kristong apelyido ine, alya po, metong yang titulo. It is a title. Ano po? Kristo, ing buri ng sabihan, Mesiya. Ing buri ng sabihan ng Kristo, Mesiya, the anointed one of God, ing linya na ning Ginoo, the chosen one, the appointed one, sent by the Father. So the Messiah, Kristo, ing buri ng sabihan Messiah, Mesiya, buri ng sabihan the anointed one of God, ing linya na ning Diyos, ing tinubod na ning Diyos. Pero tayo kakawani, ing Kristo kang Jesus, ing lagyo na Jesus, na ano pong buri ng sabihan ing lagyong Jesus? Na anong buri ng sabihan ing lagyong Jesus? The one who saves, Savior, tagapagligtas, Jesus, ing talapagligtas, alinya na ning Diyos, at tinubod na ning Diyos, niya pikonekta tala po. Jesus, our Savior, ing talapagligtas, Jesus, ing tinubod na ning Diyos, ing Kristo, ing Mesiya, ing linya na ning Diyos. Malyari tayong baligtad, ing Kristo, ing Mesiya, ing linya na ning Diyos, ing tinubo na ning Diyos, ake katamong talapagligtas. Jesus Christ. Nanong pekibat na pong lawin nyo na, Tino J. San Pedro Kenine po, nanong sinabi ng Jesus, may kibat siya nga ng Jesus kaya Simon, anak ng Juan, mapalad ka. Bakit po mapalad siya? Uling yung sinabi mong, many batan king tao, nun many batan king igpakong at subanwag, iya mismo yung pepabalo kanita keka. Niya mo inisip San Pedro po ito, ing pepabalo kanita, iya pining Joseph pa. Gananing Matthew chapter 11 verse 27, no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son. Ing makibalo mo ya pining Joseph pa kang Jesus, inya pining mikpakilala kang Jesus, ya pining Joseph pa. Pepakilala nining Joseph pa kang San Pedro, yan ing Kristo, tinudya po, tinudya na Jesus ing mengutang yapin ing Kristo, ing linya na ning Diyos, ing tinubod na ning Diyos, ake katamong talapagligtas. Pepabalo na ita ning Joseph pa kang San Pedro. At nano pa po yung sinabi ng Jesus kang San Pedro, uling tinudya. Pepakilala na ning Joseph pa, at ako sasabihan ko keka, pagkapakiramdaman tayo po, pakamalan kong kapatid. At ako nga ng Jesus kang San Pedro, ika Pedro, at babo na niting batu, italakad ke ing iglesia ko. So masela niya po yung pisasabihan ngini. Adwang Domingo, sinabi ko po kaya kayo itang bangka, iapining Santa Iglesia. Jesus, ing mi talakad king Santa Iglesia. Sasabihan ko kaya ka, ika Pedro, alilane po lagyong ini,
waring lagyo na Simon. In Simon, meging Pedruyo. Nanong buri nang sabihan, ning lagyong Simon, tatanda ng tala po rin, ing Simon, buri nang sabihan, makirandam. Kaya po, listener. Ikay Pedro, nano pong buri nang sabihan ning lagyong Pedro, keng Aramaic, Cephas, keng Griego, rock, batu. Tandanan tayo po, Simon, listener. Inalila ni lagyo, megig Pedruya, batu. Ing batu, matibay. Ing Simon, meging Pedruya. Ngana, at babo na niting batu, italakad ke, ing iglesia ko. Pakiramdaman tayo pong masalese, italakad ke, ing iglesia ko. Na sinabing Jesus, italakad ko, ing iglesia ko. Metong mo po yung telakad ng iglesia. O, ba't ngini karakal na rin iglesia? Italakad ke ing iglesia kung metong mo po yung telakad na. Po? Nung no karinyay San Pedro, karinyay tunay iglesia, telakad niya yung pundasyon ning iglesia, ning kekatamong gino, ilapin ding apostol. The foundation of the church, foundation niya po, ilapin ding alagad na, ding apostol. Anya pinausan tayang apostolic church. Telakad niya king kasalpantayana ng San Pedro. Lawen niyo po bakit kinano rening nanong sasabihin na rin alawang tao. Ikakaniwan Bautista, Elias, Jeremias, Ela po tinod. Uling ene atalakad Kristo, karetang karetang kekilala kayo. Italakad ni in kayang iglesia, ketang makakilala kang Jesus. Inya pinisan Pedro, yay mekakilala, kewanen pundasyon, deni pong alagad ng Jesus. Inya sinabi ko kaya kayo, buriya nga kiting tunay iglesia, nung nuka rin niya San Pedro, at ding kalilina, the successors of Peter are the popes. O iting tunay iglesia. Niya po, pilano pong Santo Papa ngini, Pope Francis, ka 268 yapu. Manibat kang San Pedro, ang ganak ko kang Pope Francis, 268 nala. Ngayon po, change of name, from Simon to Peter. Panepong makanyaning malilyari, keng lumang tipan, Abram to Abraham. Alilano lagyo. From Jacob to Israel. From Saul to Paul. At tatandaan niya po San Pablo, nanong talagang lagyo ng San Pablo, Saulo. A new name indicates a new mission, a new responsibility. Nya pining Santo Papa, nanong lagyo ng Pope Francis, Jorge, miyalilan niyang Pope Francis because of a new mission, a new responsibility. So, o ini po, ika Pedro, at babo na niting batu, italakad ke ng iglesia ko, metong mo po yung telakad ng iglesia.
yapin ing Iglesia Katolika Apostolika Romana nung nukarin tamo makaanib. Amen? Opo, tangkay kanyan, abalo yun po ni lumipat ko pangalawang reliyon Ginuko, tita na ken totoo. Kay ba't lakwan me pa? O nano pa po yung sinabi ng Jesus? Nga na, tungkol kayong iglesyang telakad na ning ginuta mo at ding pasbul ning impyerno ere sambutan. Kalwat na ning papalbuging Santa Iglesia Nyay tapong adwang Domingo makasakilang bangka. Sapul-sapulane ning alun. Pilit deng papalbuging Santa Iglesia. Pero area palbug kanita pang minunang panahon. Pandak-pandanoring Kristyano. Panyokul dala. Pamaten dala. Pero la pumegisan. Lalo lang merakal. Uling sinabi ng Jesus, ding pasbul ning impyerno ere sambutan, ing karokan ere sambutan ing Santa Iglesia, isatanas ene sambutan, at nung kanita pa po papalbugdan ngeni burijana naman palbug, ere po apalbug. Bakit? Uling Jesus yung mi talakad, ene telakad ning tao, no netelakad ne ning Diyos. Pilantamo pong Katoliko ngeni, 1.3 billion mabilog ayato. Ano po? Mabilog ayato. At ding pasbul ning impyerno ay resambutan, baski po nino, ulinging demonyo ay resambutan. Den tao pilit deng pakisiran ning Santa Iglesia, pero kapilan man, ere palbug, ere sambutan. Bakit po? Uling Jesus yung mi talakad. Nano pang sinabi na kang San Pedro, ibiyak ko laki ka ring susi ning kayaryaning banwa. Lom na susi, nano man ing emo'y paintulot kete king yato, emo naman may paintulot ka rin banwa. Nano man ing ipaintulot mo kete king yato, karin man ban may paintulot. Binyeno ring susi kang San Pedro, nano la po ring susi, simbuluno ning power and authority. Yamong midi na nupaya, binye na lamok ang San Pedro, eno binye ka rin alawang tao. Nung no ka rin San Pedro, amidinan susi, o itapuing tune, iglesyang telakad na ning ginutang Yesu Kristo. Eta naman ito naliwa, agyang pang neng misan at intamong akakit, daramdaman, ami kasala, ing Santa Iglesia, pamurin po mawala. Po? Nang misan po daramdaman yun ating iskandalo, uling tawla muna naman deti, manungkulan. Pero, eya po milako. Eya mata, uling Jesus at you. Iyang mitalakad kaniti. Susi, sisimbulwano ning power and authority. Kalupan na po king mumunang pamamasa, iseb na ing talapangasiwa king pibaleban ning ari, leko ning upaya kayo, at pelitani ing pemalit na ning Diyos, yapini Eliakim, na nung sinabi na ning Diyos, nga na itumpak ko laking pagona, ring susi ning pibale-bale, ning palipi ng David, ing buklat na alang makasara at ing kayang isara alang makabuklat. Itamong midinan susi, iyapuing ating upayang mamuklat ang popang manyara. Na numan ing ipaintulot mo kete king yato nga na, may paintulot ka rin king banwa.
nanuman ing aprubahanan ning Santo Papa, may approve king banwa. Ing enay paintulot ning Santo Papa, muna naman may paintulot king banwa. Yamo ing medinan upaya. Yang nano pa pong sabihan na rin nga luwang tao, appointed man, appointed Son of God, epu ustu, metong yamo, ing dininana, susi, ning ginutam, yapin, isan Pedro. The Catechism of the Catholic Church, nga na po finally, sasabihan na po ning Catechism of the Catholic Church, the Church is apostolic. She is built on a lasting foundation. The 12 apostles of the Lamb, Revelation chapter 21, verse 14. She is indestructible, Matthew 16, verse 18. She is upheld infallibly in the truth because Christ governs her through Peter, the first pope, and the other apostles who are present in their successors. No church can claim that it was founded by no less than Jesus Christ himself, except the Catholic Church. No Christian church can trace its origin to Peter and the apostles through the long uninterrupted succession of the seat of Peter, who was given by Christ to shepherd His church for Him. Importante ya po ini, niya pakamalan kong kapatid, at yutana king telakad ng iglesia ng ginutang Yesu Kristo. Kailangan niya po ing Santa Iglesia. Ing Santa Iglesia, ya ing pamilya na ng Diyos. We are being nourished by Jesus in the church through the sacraments. Nya pa ka na nakatamo, lilinga pa nakatamo, Kristo, king kapamilatana ning Santa Iglesia. Balikan kaya po, ikaing Kristo, abalutan ng Kristo, the Messiah, the anointed one of God, who is Jesus, ken tutuking Domingo, ing pag-aralan tamo, ing Kristiyano. Nino ing Kristiyano? Nyaya ko po mag-absent. Mikitikit tamong pasibayo, ken tutuking Domingo. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayan ning banal Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum, karing mabye, ampong menga mate. Sasalpan tayo ko, king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kambening kasalpantayanan king Diyos ay patamo, at king Yesu Kristong anak na manalangin tamang bipnong kapanaligan, samantalang atamong sasabi, ikpa pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan,
keka ipanalangin miya ibenedikto akekang Papa, anong kenu no pagkatiwalang Jesus, ding susi ning kayarian, miyabe-yabe ngaming manalangin. Ikpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan, keka ipanalangin mila, ring taong may karamdam na kang Kristo, dapat makanyan man, may tagkil king kasalpantayanan keka, miyabe-yabe ngaming manalangin. Ikpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan, keka ipanalangin mila, ring taong kalupami, ama na lipusta karing kekang talasalpantaya at king kekang iglesia, miyabe-yabe ngaming manalangin. Ikpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan, keka ipanalangin mila ring kristyanong daralan kasakitan at lulupigan da. Dapat makanyan man, manatiling matibe king karelang kasalpantayanan, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan, keka ipanalangin mila ring sablang bininyagan, maging mabiela sanang batu ning kekang iglesia, aing biera papasyagda ing kasalpantayanan keka at kang Jesus, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan, keka ipanalangin ming ibiyemo kami, ing kasalpantayanan ning apostol mong Pedro, ban akilala miya, tanggapan at tukyan ing anak mong Yesu Kristo, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni, adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. O Ikpa, manalangin keka kambening kabilugan mong iglesia, matampara ka sanang apagsilbian king south ning sarili mong sikanan, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dabon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning igpang mayupaing tuto. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ing ganap ng sakripisyong Yeso Kristo, gawan na king balayan mo, king kekang lugod, pagkaluban ming kapayapan at pamisan met unging kekang Santa Iglesia, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili ake kayo, At kekan timorin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Diyos, agino tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratiet numan karin. Oik pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Banipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik ke lug keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tawyang kalupami, banating kalupaming tao, makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Miyabesaing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming magkanta. Tunekapin banal oik pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon kusang lub king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karingkeyang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkeyang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan,
taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaya ting tinapin ing diye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo man sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at magpari at magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog kabalayanan ng Diyos. Kanakan mula naman ding kapadad ming pepayinawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria imbirhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ting apostol, at ting sablang banal, at inupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, urian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Yan manalangin tamong mipnong kapanaligan kingig pa karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang paninayan ming maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emos haku babalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita mo po ngayon mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. O ning Ginotang Jesucristo, ing makaibe tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling wanlading mayaws kingapunan ning kordero. Kino, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat igkas miyay nga mana mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasa king biye alanangga. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap ka ring sablang makasadyang makinabang, na manatili tamong makatalakad at panenayan tala king kaya katamong pwesto, ring EMDC o pari, para naman ka ring makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po o siklaud tamo po, dakal pong salamat.
Manalangin tamo. O Ginoo, mananon na sanang iting banal na Eucharistia, pasulungan na karing puso mi ing pakayap ng upaya ning kakang lugod. Antabayanan na sana at panimunan ing kakaming pamagkapilit munyetula keka karing sablang bagi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Orasio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at metamatena karing dakalataw. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin ni Mlaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaob kami karetang at yuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banali Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Sundo tamo po ing kakatamong pamangadi, ban ing Diyos, aslaganano kaisipan, dening gagawang baksin. Nung yanopan tabayan ng Diyos, elap mo managumpe. Niya sana ng Diyos ang tabayanan nila at iting metuklas a baksin. Ya talaga sana ing maging panulo para king COVID-19. Dakal po salamat. Ingino manatiliya kaya kayo At kaya ka timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa Midaune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para puwa panatilyan tamo, ing metong a metrong lawot, king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katamong pwesto, at panayan tala po ding kaya katamong asherets. Ituro da po kaya katamo ing stong dalan palwal, king kaya katamong pisamban maragol. Paga na kami po, nayetala po kakalingwan babaldog ding contact tracing forms, king kaon na makakabit, leleda ring pasbol. Dakal, salamat po.
Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamba. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamba. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form. Mapilang kapabaluan king pamam
See